volim fotografisati, pogotovo te neke bitne momente u životu. Pokušavam što više da vidim svijeta i da vidim što više kultura kako bi raširila nekakve vidike, izgradila sebe na nivou, na nekom višem nivou nego da sedim kući. Obožavam da zabeležim te neke bitne momente u životu, danas sutra kad padnem u krevet da imam čega da se sjećam. Sa 9 godina prvi put završavam na operaciji krajnika koja je zahtevala postoperaciju zbog izljeva krvi u ranu. Sa 11 godina padom sa bicikla je ustanovljen laksitet zglobova. Nakon toga se primetilo da nešto ozbiljno nije u redu. Tada kreću lutanja po doktorima. Narednih 11 godina. Uzaludno. Nakon svih doktora u Hrvatskoj i svih neuspjelih pokušaja pronalaženja bilo čega, odlazak u Belgiju nije bio jedino izlazno rješenje u tom momentu. To je bilo izuzetno skup pothvat obzirom da ja živim sa samohranom majkom na minimalcu. Jedini izlaz mi je bio zatražiti pomoć od nepoznatih ljudi, tako da sam dala apel u novine koji je izvanredno dobro prošao sa izvanredno dobrim odazivom ljudi. Svi prijatelji i poznanici su se uključili u akciju što je mene strašno iznenadilo obzirom da smo mi jako mali grad. Uspjela sam u kratkom vremenskom roku da postignem ono što sam u tom momentu zahtijevala. U Belgiju sam otputovala nakon kratkog vremena sa majkom. Tipizacija je pokazala podtip Ehlers-Danlosa hypermobility. Ehlers-Danlos sindrom je sindrom odumiranja vezivnog tkiva. Vezivno tkivo je 90% u ljudskom organizmu, obavlja sve mišiće i organe, što znači da Ehlers-Danlos napada kompletan ljudski sustav. Na području bivše Jugoslavije sam jedini oboljeli pacijent sa dijagnozom. Omjer u svijetu je 1:50.000, što bi značilo da nas je otprilike 3.000 ljudi u svijetu. U komunikaciji smo na raznim forumima i društvenim stranicama. Mi tvrdimo da smo mi sami sebi najbolji doktori jer medicina apsolutno nije prilagođena za ljude poput nas. Od lijekova koristim jedino morfij, koje koristim već 15 godina i koji je poprilično izgubio svoju funkciju djelovanja. Nažalost, za bolove ne postoji nikakav drugi oblik terapije i jednostavno to tako mora biti. Majka i otac su mi razvedeni i otac radi u Libanonu. Srednju školu sam išla paralelno sa doktorima, što znači da više nisam išla nego što jesam. Prolazila sam na suosjećanje profesora i razumijevanja prvenstveno. Par godina kasnije sam upisala farmaceutskog tehničara s namjerom da se približim farmaciji i medicini što više i da shvatim svijet koji me okružuje na što bolji način.
I to je kompleks supstrata. Koji je kompleks? Smisla? Ova. Ima ovako FAD, on znači prenosi elektrone u biološko oksidacijski proces. Najviše obožavam fotografisati nečega, ali mi ispadne u najboljim mogućim pozama. Kako čeču pali se? Kako pali čeču pali? Tako pali je svjetlo. Šta imaš? Mića? Ej, vidi. Tetka tamo ima nešto će biti. Kako se smije? Mama. Kako ćemo ići mi autom? Kako ćemo se voziti autom? Da, kako ćemo voziti autom? Pa ne možeš se pomiriti, uvijek se trudiš nešto, konstantno se trudim nešto popraviti i nešto postići da mi život bude lakši, međutim konstantno to ne uspeva. I to te psihički onako jako dotiče koliko god se ti pravio snažan ili ovako ili onako. Ne znam kako ću se pomiriti s tim i ne znam kako da se pomirim da sam u životu nefunkcionalna i da ću tako ostati cijel život, da od svog života ne mogu napraviti ništa jer nemam tu priliku. To je sad onaj stepen koji ja pokušavam da pređem, koji svi misle da sam prešla, ali ide nekako. Ne mogu, kako nasilno. To mora biti spontano. Sad sigurno zato je pa zato znam da se ja isto vidiš. 2007. godine... Čekaj, aj ponovno. Neću. 1, 2, 3, sad. Ona! Nema briši to sad, ugasi, obriši jer ćeš pokazati. Da zna. Ozbiljno, ugasi, obriši iz početka. Ajde, neću pokazati. Hoću da peva opet. Ona! 2007. godine su mi doktori prognozirali invalidska kolica i potpuno nepokretnost. Danas je 2015. i ja se i dalje krećem. Uz pomoć štaka u onim najtežim trenucima, ali sam i dalje samostalno pokretna. Sa 28 godina su nekakvi nagoveštaji smrti, međutim ja se apsolutno neću pomiriti s time i neću se predati tome.